Abatura nibagira ngo nimacha kubijuka omburi bw'akaruru bitaka cyabaho kakahwa bikomaho bo basigaro gwabo ogukubonabona abantu bonje bagira ngo binje mu rubo batwire n'abarwara indwara zo kuretwa okosamiza mabi geta amarofa kandi cyo busasa amarwara minji om district y'avwejo tugagera mizmarunji kazi no manyangwa amagara gabo kuba kuzara baheza bakura barambera hansi oronda no muntu akubasa kuretera mizi abura oronda necora akore cyona kibura obona bona oronda ko muntu yakwasa kubayineka katabu kambura kati nk'abana b'amashomero bona ati baraza ko barebana mbwino bari no bakutami hata abantu bona abantu uri musiri 15 akwati n'amashomero around n'amashomero secondary zishatu around kandi n'abataka beherira umwanya wo bona batahaniza ninjira no mureba ubwari nimureba nko kutwantugamo no mudumo gwa firo gubuzire chikora Meya wa Nyakashaka Town Council Amos Muhezi nagira ngo ku mwaka gwa 2008 Amis ka Nyakashaka gatura narabichwasireho batorana bagata on program yo korwa bit amperi yabyona tabarukumanya ekirukubaho kugira ngo anytime ekituzamizi kibaza kujya kurera konkantu shaba okwankashanga ngankar kumurwenda kinana amiziganya kashaka gatahaga byo program korwa n'ikishataga akakorwaga agagura bitini gashaka bafatamiza amarungi so n'ikishataga akakorwaga so kuto byaho hija ba ministry basaveyinga bat promisinga ngo baremba gutwara nizo mu town council gashakwa Mike Twakire awa TV West.